Drago mi da danas govorimo o jednoj važnoj temi. Tema je važna od kad ima manjinskih medijskih sistema, pa onda još jače od kad ima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a pogotovo i sada od kad se događaju ovi događaji koji su već spomenuti, privatizacije medija i tako dalje. Ja ću se orijentisati na ono što je definicija slobode govora, kako je ona data u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, član 19, koji kaže da je sloboda govora pravo da čovjek komunicira mišljenja i ideje bez straha od odmazde i cenzure, i pojam sloboda izražavanja se ponekad koristi sinonimno, ali uključuje bilo koji akt primanja, slanja i prenošenja informacije ili ideje bez obzira na korišteni medij. Kada se ovako postavi stvar, onda sloboda zapravo zvuči kao jedno apstraktno načelo i pitanje je zapravo njegove konkretizacije. A konkretizacija se odnosi na to ko govori, gde govori, kako govori, da li tu zapravo postoje zaista neke konkretne prepreke. Ono što mnogi ljudi u tranziciji primećuju, to je da danas postoji sloboda govora, to je može svašta da se kaže, ali ne može nešto mnogo da se utiče. I ja bi tu sada zauzeo jednu poziciju, čisto da budem malo provokativniji, reći ću da će to biti pozicija ovako malo s leva, gde ću zapravo malo dati neke druge definicije slobode, pa u odnosu na njih pokušati da kontekstualizujem pitanje slobode izražavanja. Jedna od definicija slobode, kako sam je zapamtio davno čitajući Eriha Froma, sa one strane Okova iluzije, on kaže da je sloboda postojanje maksimalno povoljnih uslova za realizaciju. I vi zapravo kad tako gledate, onda možete imati recimo slobodu da se izražavate u pustinji, ali u pustinji nećete moći da se realizujete, pa će to biti jedna vrsta lažne slobode. S druge strane, možda ćete imati manju slobodu izražavanja, ali ćete moći da se realizujete. I mnogi vide period socijalizma, na primjer, kao period u kojem je moglo možda da se realizuje kao pojedinka, ali s druge strane su postojale određena ograničenja u izražavanju. Kada se mediji postave u ovaj kontekst i kada se pita zapravo koji je taj smisao, šta bi ta realizacija trebalo da, onda ja ovde podsjećam na jednu rečenicu Alberta Kamija iz dela Moral i politika koje je napisao krajem Drugog svetskog rata, i on kaže da društvo mora da novine oslobodi novca i da im obeležje istinitost koji bi publiku uzdigli do onoga što je u njoj najnaprednije. Na neki način taj ideal je bio, ili okvir tog ideala je bio dat kroz javne servise, međutim on se na neki način kompromitovao zato što i pored toga što su novine bile oslobođene novca u tom smislu da nisu morali da zarađuju na tržištu, izgleda da su manje radili na onom što bi bila afirmacija onog što je u čoveku najnaprednije. I ovde ću da se saglasim sa Evom i da kažem da ja takođe ne volim taj pojam nacionalne zajednice i da sam radije za pojam nacionalne manjine iz jednog praktičnog razloga. Zašto? Zato što kada kažete nacionalne zajednice pa su sve one ravnopravne, jednake, iste, pa to baš i nije tako. I ovde ću se podsjetiti na, ili možda malo ipak iskriviti jedno tumačenje koje daje Kimlika. Dakle, on kaže da je u pojmu nacionalne manjine inherentno to da je manjina manja u nekom smislu. Ja sad tu dodajem da se stvarno to manjinstvo vidi po tome da li ima manje pripadnika manjine u obrazovnom sistemu, da li ima manje visoko obrazovanih, da li ima manje otkupljenih knjiga u bibliotekama, da li ima manje minutaže, da li ima manje prisustva u medijima, u javnim ustanovama i tako dalje. Tako da, nacionalne zajednice kao pojam jesu krasan i bio je taj pojam i u statutu Autonomne pokrajine Vojvodine, međutim, nacionalne manjine kao pojam daju mogućnost da ga nekako i konkretno napunite i da kažete u čemu je manjina manja. A kad imate definiciju manjine tako dato, onda otprilike vidite i šta bi bilo to što bi bilo naprednije, to je gde bi manjina trebala da napreduje da bi zaista stekla realnu ravnopravnost. I iskreno ja lično mislim da je to smisao postojanja uopšte elemenata manjinskih sistema i obrazovnih i kulturnih i medijskih, dakle da oni jednostavno omogućavaju manjini da napreduju i da postiže realnu ravnopravnost.
Ono što bih hteo da kažem da je sloboda govora u ovim okvirima koje sam dao, pitanje prisustva u medijima i da se ono tiče zapravo uredništva u medijima, da se tiče pitanja ko je medijski delatnik. Ja mogu da primetim da mi danas imamo, ovako po jednoj gruboj podeli, par excellence medijske delatnike, dakle to su novinari i urednici, oni po svojoj profesiji su svakodnevno prisutni u medijima. I imamo neke paramedijske proizvođače medijskog sadržaja, a recimo za nas su ovde zanimljivi, na primjer, nacionalni saveti nacionalnih manjina, njihovi predstavnici, političke partije, intelektualci i različiti drugi, kao što sam rekao, proizvođači sadržaja. Kada govorimo o slobodi, to je zapravo pitanje kako svaki od njih može da bude prisutan u medijskom sistemu i tu se vidi da postoje slobode za neke, a za neke druge slobode izgleda da ima manje. I to je normalno, zato što postoji ono što se zove informativni prag i postoji, dakle, određeni kriterijum koji dozvoljava da neki medijski sadržaj uđe u medijski prostor. Međutim, taj medijski prag se definiše na različite načine. Ja ću ovde izneti dva. Jedan, taj provokativni i sa leva, će biti ono što su izneli Edward Herman i Noam Chomsky u knjizi Proizvođenje saglasja, Manufacturing Consent, politička ekonomija masovnih medija. I oni su spomenuli da postoje određeni filteri i ja ću biti slobodan da ih primenim na našu situaciju. Prvi filter koji determiniše tip vesti koji posreduju masovni mediji je vlasništvo nad medijima. I taj filter, dakle, svakako govori da onaj ko je vlasnik određuje i šta će biti sadržaj i tekući proces privatizacije, dakle, je sistem menjanja vlasništva, a samim tim i menjanja filtera koji će određivati šta će ulaziti u medijski prostor. To je deo nečega što se zove tranzicija, dakle tranzicija jeste ugradnja filtera ili novog filtera u medijski prostor. Drugi filter bi se odnosio na izvore prihoda, ti filteri su svakako povezani, a činjenica je da ako novine ili neki mediji imaju manji prihod od oglasa, od konkurencije, toga u zadatim visinama profita stavlja u neravnopravan i nerazrešiv položaj i u tako postavljenom sistemu vest već odavno nije ništa drugo nego dodatak zapravo oglasima i neka vrsta nagrade koja se daje čitaocu, slušaocu, gledaocu, privilegovan da u svom mediju koji plaća vidi određeni oglas. I sad, ovo citiram, inače ovo je Slobodana Reljića iz njegovog doktorata, kaže, to stanje duha postepeno izbacuje sadržaje koje mogu da kvare tu idilu, da svi dobijaju, oglašivači dobijaju status povlašćene grupacije, izuzetan položaj, sve im je na raspolaganju, izdavači dobijaju svež kapital i izvesne profite, a potrošači se kupuju u zavodljivim obećanjima potrošačkog društva koje ne zna za probleme. Zato su jaki sadržaji tu nepotrebni. I izgleda da se sve tri strane na toj osnovi lako nađu. Bez ikakvog zazora pridružit će im se institucije, demokratske države i građanskog društva. Kad se te teze malo jače iznesu, onda one otprilike kažu ovo, manje je važno da li ljudi kupuju vaše novine ili slušaju i gledaju vaš program, od činjenice da li su oni prava vrsta ljudi. Dakle, urednik treba da proceni koja je njegova publika, dakle, da li su one prava vrsta ljudi i postoji neko ko zadaje kriterijum te pravosti. Dakle, to obično bude, kao što smo rekli, vlasnik medija, vlasnik kapitala, onaj koji je zainteresovan za politički ili ekonomski profit. Što znači da urednik koji na neki način jeste izvođač ili realizator tih kriterijuma puni publikaciju ili program sadržajima koje će privući ljude kakve vlasnik ili onaj koji je donosilac odluka želi. U tom smislu magazin, medij je roba pravljena za kupce, za oglašivače kojima se prilagođava koliko je potrebno i čitaocima koje prilagođava sebi na što nižem intelektualnom nivou da bi potencijalni broj kupaca bio što veći.
automatski ovaj filter znači da nepopularni sadržaji, intelektualniji sadržaji, sadržaji koji nisu u saglasju, kao što smo rekli, sa ekonomskim interesom vlasnika, neće biti prisutni, neće preći informativni prag. Treći filter su izvori informacija, nama zanimljiv, evo i zbog Tanjuga, zato što, na primjer, ono što je uočljivo bilo u različitim monitorinzima, manjinske redakcije, pogotovo javnog servisa, su skoro, pa onako, jednu veliku količinu materijala koji medijski prezentuju dobijale od Tanjuga. Činjenica je da nema tako bogatog medija koji bi mogao pokriti sva bitna mesta iz kojih stižu relevantne informacije i zato se oni koncentrišu na osnovne kanale, dakle skupštine, vladine kancelarije, predsjedničke kabinete, pres službe i ostale centralizovane terminale vesti. Što znači da zapravo neki uticaj ili emiter medijskog sadržaja jeste prisutan u nekoj agenciji. Ako ta agencija ima, recimo, ekskluzivan ugovor sa vladom da će ona da prenosi ono što vlada emituje, onda će zapravo ona biti povlašćena i na neki način se pojavljuje, dakle, u mediju ispod, čisto zato što je to tako lakše i jeftinije i, s druge strane, to je upakovanije. Ali to je, kako da kažem, za medije često manji problem. Četvrti filter, uslovno rečeno, Chomsky i Herman ga zovu flak. Flak je mitraljevsko gnezdo, otprilike možemo to tako da navedemo, i kod nas, dakle, ono se odnosi na to da ako neko iz medija kaže nešto što nije popularno, tada on bude obasut paljbom sa različitih strana da bi na neki način bio denunciran, sklonjen sa scene, demantovan, umanjena mu važnost. I Chomsky i Herman spominju, dakle, u Americi kako to rade i koje kakve agencije za lobiranje i tako dalje, kod nas to efikasno radi čaršija. Dakle, ako možete vrlo lako biti oblaćeni ako niste u saglasju, i svakako da bi ja ovde ubrojao i neformalne uticaje, dakle, na proizvođače medijskog sadržaja, zato što ako je onaj koji je novinar ili urednik ili član upravnog odbora, ako se nalazi u različitim neformalnim vezama, dakle, on može zapravo da kreira svoje odluke u odnosu na njih. Nije sve jedno da li je, recimo, neko član upravnog odbora, a istovremeno se njegovo dete zapošljava u tom mediju. Nije sve jedno ako je, recimo, predsjednik nacionalnog savjeta vlasnik firme, a članovi te firme su, recimo, supružnici direktora neke dakle, nekog medija. Nije sve jedno, dakle, ako se ključni ljudi postavljaju tako, dakle, da budu povezani preko radnih odnosa, rodbinskih veza i tako dalje, dakle, na neka ključna mesta, jer to će svakako uticati teoretski, a verujemo i praktično, na proizvodnju medijskog sadržaja. Peti filter, i s njim, dakle, završavamo ovu listu koju su dali, kažem, Herman i Chomsky, to je filter koji su oni uočili u Americi, dakle, on je filter antikomunizma. Dakle, ono što je može primenljivo našu situaciju, to je, dakle, da sve ono što se protivi privatizaciji neoliberalnom modelu, dakle, danas, jeste zapravo taj filter, i oni spomenju o tome, dakle, da će tu raznim priručnicima o izveštavanju o manjinama imati delove koji se odnose na izveštavanje o nacionalnim manjinama, osobama sa invaliditetom i tako dalje, ali nećete imati, recimo, prepoznatu klasu kao manjinu. Danas imate klasu, ja bih rekao, klasu nezaposlenih, ili da sad ne ulazimo u elaboraciju ovog pojma dalje, ali je zanimljivo sada da zaokružim što se tiče ovih filtera, kakvu onda situaciju imate. Situacija je takva da mediji bivaju finansijsko-političko zavisni, posredno ili neposredno. Izvor informacije se biraju tako da se svide onima koji su donosioci odluka. Dakle, da li je to u pitanju nacionalni savet, partija, finansijer, oglašivač, zapošljavač. Pritisci se vrše neformalno, dakle, preko radnog mesta, preko dece, dakle, ustanova roditeljstva je i jedan kanal preko kojeg se može izuzetno uticati u manjinskim zajednicama. Čak manjine zapravo vole da se izgovaraju u tom smislu, pa kao nas malo ima, pa smo svi rodbina, pa je onda nama otprilike, ja ću ovako to da kažem, korupcija deo identiteta. Mi moramo da budemo korumpirani, da zapošljavamo decu.
Krajnji cilj koji bi bio u odnosu na ovaj peti filter, tako da kažem, a saglasan je sa ovim prvim i drugim, jeste zapravo pacifikacija i poravnavanje mišljenja, dakle, što se tiče medijskog sadržaja u medijima. Dakle, medij mora da bude smiren, ne sme tu nešto da štrči, ne sme nešto da se pojavi, dakle, što će biti van saglasja, jer u tom momentu se strada. Dakle, ima ovde ljudi koji su svakako osetili kako to izgleda. I ono što jeste jedna vrsta vizije, tako da kažem, koja se proizvodi kada onda razmišljam o sistemu manjinskih medija, to je nešto što je u saglasju sa onim što je Laszlo Vegel govorio kada spominje nacionalne manjine. Kaže, pa evo, kod nacionalnih manjina je zapravo uspostavljen begovski sistem. A šta to znači? Dakle, imate bega koji je zadužen za određenu grupaciju i beg ima svoju ravan delovanja, dakle, među drugim begovima, i na neki način on upravlja tom manjinom i on se o njoj brine, a negde drugde se vodi neka viša politika. I ovde ću da iznesem jednu sliku koja će biti ovako isto, možda ružna, možda provokativna, ali hajde da diskutujemo o tome. Manjinski sistemi ponekad onda zapravo izgledaju kao akvarijumi u kojima se beg stara da se ribice ne pobiju i ne pojedu, pa tako da se ne jedu i ne biju čak ni u medijima, da kada sve bude smireno i tiho, i smireni i tihi akvarijum je skuplji od onoga u kojem se ribice tuku. Može se ovo zamisliti kao kutija sa hrčcima, pa da imate svako svoj kotur, dakle, pa se vrtimo u tom sistemu, dakle, i sve je to zabavno i što kaže, možda pokazuje da manjinski sistem funkcioniše. Međutim, ono što je viša sila, a ovo je deo koji ću sad ovako da napravim digresiju, da kažem, iz teorije sistema savremene, kaže se da svi sistemi su otvoreni, međutim, sistemi su, šta je činjenica kada recimo su, na primjer, nacionalni sistemi nacionalnih manjina u pitanju? Sistem uvek teži od očuvanja identiteta i on to radi sam u sebi i u odnosu na horizontalne sisteme, što znači da će Rusini očuvavati identitet u odnosu na Slovake, Mađare i obrnuto, dakle, to je neka ravan. Međutim, sistemi su otvoreni i prema super sistemima koji se nalaze iznad i super sistemi su uvek oni koji unose promenu. Dakle, u ovom slučaju u kojem sam ja govorio, oni su nosioci ili inicijatori tranzicije. Tako da zapravo svaki sistem, pa između njih i sistemima nacionalnih manjina, se nalaze zapravo u jednoj dvoličnoj situaciji. S jedne strane očuvavaju identitet, ali, kažem, samo unutar sebi na horizontalnom nivou. S druge strane, identitet im je intenzivno ugrožen od viših sistema. U našem slučaju, dakle, ovaj političko-ekonomsko-tranzicijski, neoliberalni, privatizacijski. I ono što je činjenica, dakle, da su oni u toj otvorenosti, kako da kažem, izuzetno ranjivi, to se pokazuje, dakle, u tome što se ti sistemi krune. Međutim, kada kontekstualizujemo ovo pitanje identiteta i manjinskih sistema i te njihove smirenosti, onda vidimo da su stvari smirene manjine i smireni manjinski sistemi legli na rudu tranzicije, neoliberalne tranzicije, koja, dakle, ide prema onom zabavnom sadržaju i koja u stvari se potpuno, kako ja bih sad rekao, dijametralno suprotno postavlja ono što je rekao Kami, dakle, i čini pasivne medije, neangažovane, dakle, ne oni koji će da se trude da se nešto sad zbilja napreduje, nego oni koji će da ih pasiviziraju, i pasivizirani sistemi nacionalnih manjina su idealna neoliberalna roba. I ne se samo sistemi nacionalnih manjina, tako je i sa ostalim medijima. Dakle, ove paralele mogu Chomskog da se primenjuju na različite sisteme. Ono što je svakako važno, dakle, tu u takvom sistemu gubi čovek, pa bio on pripadnik manjine ili većine. Zašto? Zato što insistiranje na ovakvoj kontroli ovim filterima, dakle, proizvodi kontrolisane, a kada imate u sistem napravljen od kontrolisanih, onda često uvidite da su oni istovremeno i neupotrebljivi. I što s druge strane znači, dakle, idealni.